We open that leeway. Yes. Siku ya wapenda nao. Ndio hiyo. Yeah. Reure. Wedo. Muthe wa wedo muthenya wa umuthi. Na wedo naguo ri. Kuringana na haria we on offer ri. Yuri mathogora matigaine. Wedo naguo we garama. Yes. Actually wedo ri. The biblical love ri we ri twathirwo twendanage ri. It's supposed to be free of charge. Yes. Free. Free given free eh? No wedo muno wa matauni ni ri ni ukona price tag. Yes. And that is why ukora ri Valentine gwe kundu. You see, it's not a very major thing. Nitoro ku matauni Nairobi, Eldoret, Mombasa, Kisumu, Nakuru City. You know, it's a big thing. Man we go my events manene. Muno na ugakora go ni ginya mabiacara. Ugakora kwena ginya theme. The theme ya Valentine. No, okay, what is the first 100 ladies will get a free glass of wine. Yes. Nimeokudio medhavivo. Na ihoa itune. There will be so many of those events today. Some of which I probably might attend. Yes. Let's go check, but I will attend commercial. Eto ndio udige kiota riu gukurania cio thaici no turi tuhire. I am a breastfeeding father. What again? No, it's the spirit of solidarity. Yes. We are breastfeeding parents. Okay, gwa. Riu ndoke korate theme ya event ate kuria. Kirabu geto guruga kia marate Valentine's night. Bana. Utapata watu. No, kou ni bombo kawaida. Ni bombo kawaida. Wana matie. No murevi tu mwogu aze. Mutiana kazia Valentine we wajeri. Warako manako we. Ajo kinia ule kama Michael Bolton. Kana to reda findo. Toina na wagezi. Oh, goli. Valentine day. Sio kitu imetiliwa. No muono mukiova duma. No muono mutai na wira wa kuruta. Ona itora no ribwage ati murathie na ruwi mukiana gacigo cia wendo mwagire guthi macani kana guthi mugunda ati tondu kwi wendo. I can bet you Jadai giro got magura mahua. Ai bere no uragura ku. That's the thing. Uragura ku. To gwisia supply ya rose flowers ya Valentine ni. Digwecia ni kirite bobo. Ona rekura ihuko. Bobo no wathi rugongo muno. Igwecia ni ha fatha keno. Nona ha pizza ikinyite. Ha pizza ikinyite ri. Nyamwirengagira hau. Ona mo biacara uri ongeciria gutwara mahua mau na kuu ri. Ti mo biacara uikagia maitho ke. Tokie twara mahua maro sigia thi aguthi. Wana mewe ba Valentine wewe na igana. Valentine huwa na igana rogo joka namo. Kana to ni murigori na ni rucio me irrelevant. He mundu kuri atiri owai ni wahinga. Marehengageria kana polisi hau ni kumaria. Ana tuthecereria hau nja tuone kana ni kuhethuka. Nikero gwa andu matienete mahua mau ma muthemba ucio. They associate them with other. Pana. Ni wendo ri ku uratwera mahua. Hapana. Ugeria mahua mbere bukieni. Hapana. Tiururu kaine cia ruwi rwa honi. Tajusia. Ati twaire andu makaigua tu twaire mahua kanderendu. Power no. Na giathi kariamu.
Kuria Karau kana geta bushi broti. Utarudi hivyo ulienda bila mzigo, bila pesa na machoke mema ho. Yes. Onaoko tao nile kulikana economy ni hana ri hario mekuinuka namo unless you're a very shrewd and astute business person. Again ona kuri orendia. Yes. Tona goku na kuona iro vinige tigwa the ogedia. Hapana. Hapana. Kwa thiko ya ma Valentine kibo. Ase ruta stage. Te kafiria. Upati. Kuria mendagio na muno mendagio malls ini. Tondu ria maigira malls ri ni mareki undu kiu ya ku overdo. Medo. Ino TRM Garden City, Spa Mall. Ogwo ino mall no ego kuisirie ta watia. Which one? No, the big one in East Africa. That one. Tio thie hau atigia thige thurai. Temweki thoko Ruai. Hapana. Juska ndo maretha mai we ora ema. Heiwa Mamba tagiru Nairobi no turiri mweno uyu turorota wa rugongo ru rwake Westlands na ku Kileleshwa, Lavington, Silver Springs, you know, na ku kundu muno matoi na bacia matatu ile ikuaga tora ini othe ya vote for dio na handu ngiga mau no agati yarem. Yes. Na no ekeri horo cio rikire hau. Yes. Ikia giciri. Ate huruma gwa cifu. Yathi aria tuikara ku tutie na wira mahua mau for now. We have higher priority. Mahua maito megoro-ini. Megoro. Rugongo tirai. Rugongo. In fact na rugongo mundu geretie piu na ne arenda riu kiundu kiu gia gutwarana na muthenya uyu wa Valentine. Yes. Ni ainuke na nyama muthuri. Wega piu. Ugarurire mahu. Otware ihindi. Mahua. Mahua marari kandu makigone ma benefit ni ma spread. Yes. Do ihua riu ukuheo mutumia. No riu nyama ni kurio ni andu othe. Na me ni mwari ya Valentine yo mundu. Kana mesia ya Valentine ni ta Christmas. Ile mutia keri asiguku. Anyway, however, wherever you are, however it is, celebrate love the way you celebrate it. Yes. And the way you can. And the way you can. Don't push yourself. Nigetuka heo pressure. Heo pressure. Ni andu aitura na media, especially social media. Kuri andu maraposti nginya maho mego postitwo rucini murimo. Makagucia mbica makauga imagine my guy. Ndukagure pressure. Permanent wangu. Do what you can. Ede mundu opostira mahua aruta mutandao-ini macani-ini. Yes. Ni thaa 8:39.